Varida no ni pamne kanyi swa livu no chiri na. Rakwa wat kami at luni karwa. Wukyo kaido antiyam amian so panuyunuyuan na so chiring niya mataduto. Akano mga nanawataw. Siranam si Parnapo. Hakani si Moyang. Hangaranda si Vahung. Hakano tawudo chiri nai. Amingaran so lo chi yi. Hakani manaeng. Ani pavagi niya manani. Helote apan niya singendu cari di hakani Saulo. Nukarali dan niya matadutu aji mga kadiyam maniring jirau seriam pamnekan nyo si Parnapo hakani Saulo mapivari subariku. Mati kasila minuri aji mga kadiyam pauptaan daw lima daji Parnapo hakani Saulo. Hay puyat da sila do varida. Katuwidara na sila mga idupichi lilian na. Nipangangan na no seri si Parnapo. Aka ni Saulo. Amuriwo niusuk da mga ido siliochi. Hakawang dadu avanga mga ido saipulusi apungso. Makarano siya do salami ayam. Ipilimuang daw ciri-ciring na niya matadutudu arwa pini norienda no tawudu yutay. No kanangam ni matsura jirasi yoani make asumidong siradu varida. Ni libu-libun daw pungsodo say puluse. Makaran siradu pavo ay liyam maasari dadangu asaka tawudu yutay. Ami ngaran so pa Yesu. Amam ne katawu. Ipan chinaw katawu-tawun na panuyunuyuan na so chiring niya mataduto. Amala suri. Kagagan na umaten nga panyisingin no say puluse. Ami ngaran si Setyo Paulo. Ni panchina si Parnapo. Aka ni Saulo amay. Takakreben na kamiring na so chiri-chiring na niya mataduto. Amjina ni piano mam nakataw. Ungaran na do silam si Idima. Tanaknak menaw kararat na dya ako man yung di Yesu. Nukanang ranam niuyatan no seri si Saulo. Mamlis ranam may ngaran so Paulo. Uriyo minato na pasilapid dya chitag. Maniring jam himuran na yam kamumiyang isunak na kema kanisatan. Ay aji ngangap subari niya mataduto. Dumuka panlita yu malalas do chiri-chiring na niya mataduto. Sui pidid na najimunu piwiyawiyan niya mataduto. Sui kuni mua mavut tadi makacita suwaru. Makarawanam janji miyagari si Idima ama sari sucitaun. Akavutanarana. Sunyipi karakararap na may kalasutawa ku Malaysia. Macita na ni Setyo Paulo ukman sa nga variam. Ano ingan na si Yesu. Dukapi rokab na no uyuyat no ipangananawda umagarji Yesu. Mayrat tatangam mavang siya Paulo do avanga apo do pavo amang ido peke aili ama sinap-nap do pangfeidia. Makaran siya do dangam karwan na siya ni yoani make akapi sinawudin na mga ido Jerusalem. Am siya Paulo kanyi Parnapuam to siya may susuno nga mga ido sa kaili. Ami ngaran so Antia, ama sinap-nap do Pisitia. Wararo na no ipiwalam no tawam, mga isra do pininuriana, umamiring so chiri-chiring na niya mataduto. Mati ka na bilangan no asaka tawo, nibatwat ka ni Moise, haka no nibatwat ka no panuyunuyuan na so chiring niya matadutuam,
manuvi u panyi siringan nu pini nurian su tawa mapacicisira. Maniringam inyura na yarwam simyan su ipait nyo jamanam ipancinyan. Uri ni pitatanak ni Paulo mapatala su dimana. Maniringam inyura na isedia tawa kanyinwa yamrararinya matadutuam amiringan utawu dututa isedia tawam nanipamnakan wini naputa amrararinya. Nukiyan dadu bekena ilidadu aici. Amni pasawud na sira. Mayat tatengam aggagan na sira nuyuyat na aku marudang. Nukiyan dapadu kabuan nunya kawan nu tau su sikapatangal nan sawawanam tanajidang amiringa siya matadutuam apratan na sira. Amuriwun ni balinasan dasu apitwa kaili. Dutyanan. Tanya sidung na sira nu wuyuyat na. Katurunan niya jirasu ilida. Nu kangida do aici. Amangi nu kiyandara na dutyanan. Sikali mawu ikasikali man na puno awawan na. Mayrat tatengam ipamnak na sira su mapalipalita amiyukod nira. Mangino kapipan niyo siringan na ni Samuel. Iyaranam panuyunuyuan na su ciring ni Yamatadutu. Nukanangam ikakradaw kiyan no asaka pan niyo siringan da. Sunipamnakan na di Saulo anak ni Jise. Si bubong ni Pinyamin. Kami pan niyo siringan so sikapata ngarnan su awawan. Pakarwunan niya mataduto si Saulom, pamnakan na si Tawi, apan yusingunda. Maniring siya matadutom, yaku ikaglo si Tawi, anak ni Yesi. Tanami minanubari kwa awapan. Si Tawi ranam ini napunan ni Yesu, anituwi niya matadutwa, mapataradang jatan dutingatu, asivu-sivuvung ni Isudi. Tauriwu ni pancinanu kakwapa niya mataduto. Nukajinapa mangnanawan ni Yeswam ni manmara na si Yohania mapariman so isriya tawa kumarudu pirarat nanda kataktak na jira. Makikaira na ubari ni Yohania kumavusam ipancinajira. Maniringam niukatan nga niyakunan yakunanam bekena mapataradang jinyuduti ngatwa nyu pananalau namai. Tayam mien pasu yamai amai rai pakanyakun. Sui kabunu pacici ngayen kudya au muvi su iktan nutukapna. Maniring pajira si Paulom mangakakte. Asibu-sibu na ni apulahan. Akan ninjua yamrarali niya matadutwa bekena tau duyutay. Yaten nipilimuangan nanu ciri-ciri nga umagardu kapataradang nadyaten dutingatun niya matadutu. Uyami varido Yerusalem nga tawa kanu panpanyisingundam dadyaten ngisi Yeswa ni tuwi niya matadutwa mapataradang jaten. Tanayamang dido ipiwalam no tao u nakiyan no dama miring do pini no riandam dadyatan ngi upipi pa ngayan no nivatvat kan no panuyunuyuan na so ciring niya matadutwa umagardi Yesu. So ni pangununong no mina ciring dano panuyunuyuan na so ciring niya matadutu. Do minakapansida ni Yesu wakwakan. Tanajida kalau karatan na irakat dasyam pakutukutun daji Pilato karakat dasya. Mangununung ranaw ni vatvat kandu suysyo awu magarji Yeswam akasundara na dujujika kapakakasa dasya dusig na. Hamnivinan niya matadutu. Uminakarari na apodut charidi
amang ido Yerusalem ni macita da si Yeswa ni mirwa mavi do sikapatangar nan su araru sirauri ni milimuang ni Yesu jatan atau do yotay do kani makacita da siya si charura na yam namin ipili mo ang dinyo mapa sariya chiricing niya mataduto. Unipancinapan niya mataduto do ini na putam. Yana niya mangununong jatanan. Tanan niya visi Yesu niya mataduto. Ako man sunyibat-vat kando ikadwa na no anu-anuod. Maniringam imuam anak ko imuan. Supili muangan ko nimu si Charuya. Duya mo kapiya madyakan. Siya mataduturan na ni mapibangon sa duusag na aji mamyapyan niya milwa mawakwakam. Maniringam tukupinar aji tawiwu aryarilu kujinyo. Maniring pasitawi duni vat-vat ka na anu-anudam. Mudi mamyapyan wu kataw-taw nuni pamnekan mo atawa macirapadutana. Nukapiyigagan na panitawiyam aruminavarina jamataduto. Mawakwakam patang kedendaw usag na do usag danu ini napun. Sunpachirapan ukataw-taw na dutana. Am si Yesuam jani makmansusang ukataw-taw na. Tanyivinan niya mataduto. Mga kakte nak menyuan. No si jinyo miyan nga na si Yesuam, diavo na suraratan nyo. Wiwawalam na ni Moisem, ginagagin nyo do piraratan na nyo. Yawumano yung Yesu atawam, uyatan na sira, kumaru do piraratan nanda. Uriw apratan nyo do ununid nyo. Tamidid na jinyo upiwiyawiyan na niya mataduto. Adem ketdo vakung danu panuyunuyuan na suciring niya mataduto. Maniring siram, inyo ay mangulala tawam, amir ngenyuan, amyan sumacitan nyo ay kanyari nyo, varia pasing-sing tan kujinyo. Tanayam yan sutawa, mapariman siya jinyom, nyo di nga nuingi. Mati ka na mangununong si Paurom, karwandara na kanyi parnapo, upininorian. Maniring siraw ni umamiring siya tawam, si pisa kapiwalam no tawam, mayi kamu pa umnanaw jaman. May sasira na siram, arutawa machilulu di Paulo, akanyi parnapo. Ipayit da sira, tungutukot sunakama, may gangan niya mataduto. Aya sumidong sira. Sira nam tawudo yotay. Akano bukena tawudo yotay. Ama prana suiwawalam no tawudo yotay. Ipisa kapiwalam no tawam. Mamimin sira utawa ni mangya umamiring suci-ciring niya mataduto. Macita danu tawudo yotay ukarudanu may luvu-luvu ta tawam ikinanaut da sira. Hamuriw rugru tanda si Paulo kanu ciri-ciring na. Amikak dekdeng ni Paulo kanyi parnapo. Amiririya ka umnanawusira. Maniring siram uciri-ciring na niya matadutuam. Niman makamwa pilimuangan niya. Amnyo kajingan uyingan niya. Nyuto na ribuan nakapantanin nyo niya mataduto so tumiyo nga ikavinupad nyo. Hamuri unaman karwan na jinwa mangido bekena tawdo yutay. Tayam yan so nanipakujibabara na jamin niya mataduto at ciring na. Maniring jamanam kunanipam na kanyinwa akmadi rerengang no bekena tawdo yutay. Ipilimuang nyo do picha mga tawan na kapataradang kusya do tingato. Mamiring dano bekena tawo do yutayam masari sira. Uro nyarwarwayan da suciring nanya mataduto.
Sira na arwatawam naknakem nanya matadutu kapamnek na jira magap sutumiyuno nga ikawinu pada do kanu yung dara na ji Yesu. Sunyi kami mindara na dupi chilijan na makamiring su chiliching nanya matadutu. Am pasuri-surin danu tau duyo tayo mairaya magaki. Hakanu may nakamamavake sa umrarali niya mataduto. Mapakakasi si Paulo akani Parnapo. Wuriw nipubutanda sirado ilida. Wuriw nituktukanda su tanado aida. Da Paulo akani Parnapo. Ay tuwilda jira mayrarata na di mamyeso nakunakum. May ratatangam karwandara na sira mangidu ikunyan. Masasari sirau amrarali ni swataudo antia. Dukuyat na jira no sere.